pale e nngwe le nngwe e qala ka kopano. Emergency maternal services, nurse Musa speaking. Theola moya ntate ke na le wena. Ke tla leta tšehetsa. Wena dula mohaleng. Kgato e nngwe le nngwe re na le wena. Ho tloha ka seboko sa hao sa kapa ke moshanyana ke tshega ya rona ho ya ka kgato ya hao ya pele. Ho isa ho ditoro tsa hao tse kgolo. Ha e sa le Vodacom e le teng ho kopanya Lesotho le lefatshe. Dilemo tse 30 tsa marang-rang a fetang tse ding. Re le karolo ya lelapa la hao. Re hokela bokamoso bo betere.